Ye lokho sihamba sikhuluma labantu lapha sesithola ke umama lapha mbone ehlezi lapha. Mama unjani? Salibonani wona ngubani? Loba yini ibizo lakho nje? Unama Kanaka. Ubona lapha nama Kanaka uyathengisa lapho uthengisani? Ukhulume phezulu nguzo. Amafuthi lokuthi lama chips lama ngane lokho kungamasiki. Lapha ngibona uhlezi ilanga liyachisa uhlezi egcekeni kangaka. Ubaba ungaphi? Angikwazi. Awusahlali la. Apho ngusithiya labantwana. Eish. So lapha uthengise ukuthi ugcina abantwana. So labantwana bagcinwa nguwe. Ngedwa ngenza khona ukuthengisa. Kodwa ke mbona bejabulile bafunda labantwana. Bafunda kodwa konke nakabhadali. Akabhadali school fees. Ngizama ukudinga labana abadona abanganceda ukubhadalele abantwana wabo. Grade 1 uma kana ku grade 1. Grade 2 warepeat ngoba wahlala engaye esikole. Lo grade 1 ke. Lokhu i-grade 0A. Grade 0A. Uyafika. Lo omncane lo mgcile. Ugcinisile la. Akuya edlala labanye. Dlala. Uvuka isikhathi bani insuku zonke? Isikhathi eziningi uvuka ngama-2:05 ngisenze lokulungiselela abantwana. Bese isikhathi ngama-4 ngenze ukuthi usuhamba ebasikole bachiya kuqala. Subuye uzothengisa la. Njengalokhu kule mali encane uyawuda ukuthi ungathengisa isikhathi ungathole ngcono. So manje nxa uthengisa mbona ngamaputi lapha leswitsi ukunika malini khona? Nxa uthi usebenzile kuhle wenza malini? Ukuthi ngiyabeka eceleni i-profit kwesisikhathi yayi $3. Nxa usebenzile. Walokhu ngama-10 pounds. $10. Khonapho kabe le mali ukuthi uye-order futhi. Bado kulama-frozen lapha. Enye engiyithole eceleni ngiyayithiya yonke kodeni eyami yayo engeyabika. Okay. So ngapha uncedisa lo mntana ukuthi abebala into zesikole efunda. Abantwana badlele ukusikelela ngalonke. Amaputi wona. Order ngapho wena. Emarket. Usuthengisa. Oke profit anyana. Kodwa Uncengisela labantwana. Unzima. Umsebenzi. Okay. So lokhu ke uthi asana umama uyathengisa kemfakela izandla bakithi. Into zakhe azithengisayo lezi umama. Ngane ngibone hlezi khona phansi. Thengisa lezi catho zabantwana. Impilo yankona ukuthi umama la aphile labantu bakhe. So engathengisa ke kwizicu kwakhe. Athengela abantwana impuphu abantwana baphile. So ufuna grade 1 2 uyakwazi isikole kanti ubungafundi isikhathi sonke ungena fees uzapasa uzapasa njo ngivele ngiyamnceda everyday ngiba noma ngela mali yama-extra kodwa hayi everyday ngiyameka sure lapha ukuthi afunde. Hayi kodwa uba bright hayi yabona uyababa. Uyabona uyababa nje umuntu ohlala kakhulu engafundi ngela fees. Kodwa ukuba No siyabonga nakama Kanaka. Hey. Upasa nje. Khona uzancedisa umama nje. Good girl.